Drake na Kendrick Lamar bari mu ntambara ikomeye y'amagambo bizwi nka rap beef cyangwa se battle. Ni abagabo babiri b'abaraperi b'abanyamerika bari mu ntambara, aho aba bombi bagenda bahangana babinyujije mu ndirimbo, umwe abwira undi amusubiza. Abagabo rero bose ni abaraperi bakomeye bo muri Amerika, aho bose bari mu baraperi batatu bakunzwe ku isi. Aba bombi ntabwo tugiye kubagarukaho kuri iyo beef yabo, ahubwo tugiye kuvuga ubuzima bwihariye bw'uwitwa Drake, kuko mu kiganiro cy'ubushize twari twababwiye kuwitwa Kendrick Lamar. Reka tuvuge kuri Drake. Ese ubundi Drake ni muntu ki? Drake yabaye hate, abaye hate? Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Aubrey Drake Graham. Yavukiye muri Toronto, Canada ku itariki ya 24 z'ukwa munani 1986. Ise Dennis Graham yari umucuranzi wa drum, naho nyina Sandy Graham yari umwarimu n'umucuruzi w'indabyo. Ababyeyi be bakaba baratandukanye akiri muto, maze arererwa na nyina muri Toronto. Drake yakuriye mu gace k'abakire nubwo umuryango we warimo ibibazo by'ubukungu. Yize muri Forest Hill Collegiate Institute, nyuma ajya muri Vaughan Road Academy. Ku myaka 15 Drake yabonye amahirwe yo gukina muri filime yitwaga The Glass Next Generation. Yakinnye nk'umwana w'umukinnyi wa basketball witwa Jimmy Brooks wagize impanuka ikamusigira ubumuga. Yakinnye muri iyi filime kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2009. Nubwo yakinaga filime, Drake yari afite inzozi zo gukora umuziki. Nuko mu mwaka wa 2006 ashyira hanze mixtape ye yitwa Room for Improvement, akurikizaho comeback season muri 2007. Ariko iyo yashyize hanze mu mwaka wa 2009 yitwa So Far Gone, yamuzamuriye izina cyane kubera indirimbo yari iriho yitwa Best I Ever Had. Yakunzwe cyane bigatuma amareba akomeye atangira kumurwanira. Mu mwaka wa 2009 Lil Wayne yamusinyishije muri Young Money Entertainment, ikaba intangiriro y'urugendo rwe nk'umuhanzi ukomeye. Album ye ya mbere yise Thank Me Later yo mu mwaka wa 2010 yageze ku mwanya wa mbere kuri Billboard 200, ahita aba umwe mu bahanzi bakomeye ku isi. Drake afite umwana umwe witwa Adonis Graham, akaba yaravutse mu mwaka wa 2017. Kuri ubu ngubu afite imyaka 8. Naho Sophia Sofo bamubyaranye bakiri kumwe. Drake wagiye ukundana n'ibyamamare bitandukanye birimo Rihanna, Serena Williams, Jennifer Lopez, Bella Harris na Hailey Bieber, umugore wa Justin Bieber kuri ubu ngubu. Drake afite Grammy Awards zigera kuri 5, aho mu mwaka wa 2013 yatwaye Best Rap Album. Iyo album ikaba ari Take Care. Naho mu mwaka wa 2017 akaba yaratwaye Best Rap Song. Iyo song akaba ari Hotline Bling. Mu mwaka wa 2017 kandi yatwaye indi Grammy Award ya Best Rap Song Performance, nayo ni Hotline Bling. Mu mwaka wa 2019 atwara Grammy Award kuri Best Rap Song, iyo yari God's Plan. Mu mwaka wa 2023 yarongera atwara Grammy Award kuri Best Melodic Rap Performance ku ndirimbo ye yitwa Wait For You. Drake yakoranye n'ibyamamare birimo Kendrick Lamar, banahanganye bakoranye indirimbo yitwa Poetic Justice. Akorana na Rihanna indirimbo bise What's My Name. Yakoranye kandi n'umuraperi ukomeye witwa Lil Wayne, akorana indirimbo bise She Will. Yakoranye kandi n'umuhanzi witwa Kanye West, akorana indirimbo yitwa Glow. Yakoranye kandi na Nicki Minaj indirimbo bise Make Me Proud. Akorana na Jay-Z iyo bise Light Up. Akorana na DJ Khaled iyo bise Popstar. Yakoranye kandi n'umuhanzikazi wo muri Nigeria witwa Tems indirimbo bise Fountain. Zimwe mu ndirimbo ze zakunzwe cyane harimo nk'iyitwa One Dance, yayikoze mu 2016, iyitwa God's Plan
yo mu bihumbi 2018, iyitwa In My Feelings yo mu bihumbi 2018, iyitwa Hotline Bling yanatwaye Grammy Award ebyiri yo mu bihumbi 2015, iyitwa Take Care yo mu bihumbi 2011, iyitwa Marvin's Room yo mu bihumbi 2011, iyitwa Controller yo mu bihumbi 2016, Work yakoranye na Rihanna yo mu bihumbi 2016, iyitwa Life Is Good yahuriyemo n'umuraperi ukomeye yitwa Future. Uyu Drake impamvu tumugarutseho ni ukubera intambara y'amagambo arimo n'uwitwa Kendrick Lamar. Ni beef irimo irabica bigacika kuri social media zitandukanye, aho umwe abwira undi akamusubiza binyuze mu ndirimbo. Ni beef bisa naho uwitwa Drake ari kugenda yitsindwa gake gake, ariko abakurikiranira hafi umuziki bavuga ko yenda gukora igisa na revenge. Tuzahurire mu kiganiro cy'ubutaha gikurikira tubabwira iby'iyo beef yabo. Kanda subscribe, like na share, niba ngombwa usigaho na comment niba iki kiganiro wagikunze. Ciao ciao.